Kajing pule naga gospel Lukas kalanong gabahan riw kadakot sao peulay hado sao peu kendai. Ha katakapor ujisu ulaong hala kisanran. Don udeng ubabha ubasay kisok kibasniw lamne udeng ubasniw ubasay kisok kibabha. Naba ya uway pa uway udeng la ito na uso jong-u. Namar jukhet so dembur na kideng siya. Lamne la jukhet ya kiso wan na kijerme siya. Ubreu ubabha na kakun babha jong kadonod jong-u. Upen mi ya ka babha. Bat ubreu ubasniw na kakun basniw jong-u. Upen mi ya ka basniw. Namar na kajingslay jong kadonod. Ka syentur jong-u ka kren. Balay pikot yanga go try. Bat pim le ya ka ba ngayatu hapi. Jaro bawan siya nga, bat usya skor ya kikten jonga, bat ule yaki, ngan pen i hapi, ulang uba kum uay. Ulang kum ubrew, ubatay ya ka yeng, ubalati jelew, bat ulapan siyang ya ka nongrim halor umaw siyang, bat haba ka jing silay kawan, kawa ka la syok kertep ya ka ta ka yeng, hanray kam la ban penki ya ka, namarba latay skem ya ka. Hanray uta ubayok sngaw ya kikten jonga, bat le yaki ulang kum ubrew, uba latay ya ka yeng haka kendaw, kabaklem nongrim, ya ka baka wa kala syok kertep, bat kala kalem syisendan, bat ka jingjot jong kata ka yeng kala long ka basyukay. Kakten ublay.